Come now. My lord. Rồi muangin chula tuke hele man holovin Whoa. in chung avalut la thil vai toro kalam man lo ka pa marlam so zo phot kadu I thokrim hle mei Elisa engtit ni a emo chuan heram hi tal ani nge yang Elisa pui thiam tlo phu tur khopin enge kan ti le pui thiam kan rei to lawang nang ma ini don pathian in a soyani kei chu wana lak chau kan i don lak chho a engtika ka shelo rei to lawang min zui ro ti turatam Kini pathian hnung zui tu te hi kan tam lo inti chak tharima moni pathian chakna le tharau hre thiam thei turin ipui an ngai ani hei hi kan buaina in tanna chu ani Israel lal te shilve turin voitam takka be to a ma sela pathian nung aya nuna nei lo milim an thlang zo kat mai an thin lung thak dang lam sak thei tu chu in mei theyasin rinna nei ro ka fapa pathian thu chu ring tat la he tlang hi da bo ro ati chuan da bo ang che Israel te pathian ring tu tam tak an lo mei thei izong chuak turani lalpa heng mi ten an rin theinan le ichia lo Elisa tan hian ichak na chu voi khat han lan tir le te zo dan luin chen sang ania iti ang hi ka ti thei ngai lawang I thei Elisa hei hi shereng ro pathian thil ti awangin lo mani mo choi moina dong ngai su ama chu thil mak ti tu ania nang chung man ruwa mei ini lak bo ka ni ma in enge ka ti sak theng che malmin somro Elisa ikharau chanlet ni min pero I thil phu chu a har sakhop mei ma se wana lak chho ka ni la ya min hu chuan pathian in a pe ang che ka hmu e mei to lai lir
en tin nge ti don hemi hi pathian zol ne ni ti rin hlel na ka nei hau lo pathian chu fakra u tun hi in hun nung beraniang in ba khamin peru Engay bay saya. Ente, eng ma ka na ilaw. Kafapati pa ni ay tutang nyal po umlaw hi. Kapasalabaw rala. Eng ma pektur sa ka na ilaw. isoy suala niyang ti kahaw khop may Engay siya. Tisu. ifapate hi kataan nito iba min rulma lo chuan namin tho sakang kumza bo ni masela ihuna top to Ngoy ro, karli min pela. Dil tur ka siya may thay. karni Heta hi ay tulay intur o kapu. kasoy reng kha Israel mei chia de hi chia lo atan chot an thaber mai buite min tilom thiam via wani chuan ipuitlin huna ka thon hong che Kalome. ipte a poisa nen hei hi nun chu ani nang khan indomi nei chu anuam lo te in ti vela Indaw na alom ka du law ka ti naman. ke po ka du hleinem ma se hlo tha lom tuna chuan tuiluma in bual hune Naman! phar nak na pui thiam te chu nuam satakidan zin tura ka ngaya ngaya inei mayang kapu thalai tam tak zinga kei eng ti ge min thlan i chia lo ni turin o a chan ni om chu ka hria midang telaka chuan ka dang lama mi fing le thiam mi mamo ani mei theye adikalom gahazi chortak tak in nge yang ma se zirtur po inga mai Gideon! in thamo thalom zerikau khuwa kan pana hei hi ka chia hlo gahazi ani ke chu Pathian mi ni. Kho ngayin. Zan in su heta riyak ula. tha eng don lova theng tel lo chuan kalahar sa ang niamole engkim ma thavekang tiro ni e nuam don khop mei mi fel takan ni angil nei boxi Lalpan fanawin mal min som sila. Chu ka du ber chu ani. Elisa in local chu ka valom em kan tui zong zonga tur in humo kan rante kan thaite anthime keini po
kan thi har tol vang kapu ingen angin hei chi chu karon la e lalpan a soya tui hi ka ti thiang hlim to a thina chuan ti buai ngai to lawang ati thil makani Elisa kan lo me kan nun na ichan himani kan lo me aman soiro iti za kan peng che amak e mei heng thilawang hian ai chu thil di kan ni lawang pathian in mal som cheuro se enga tingei lak lo nei chu kan phu lom keima ni ti ani hleinem pathian na tho awangin choi moina emo poisa emo kan langai tur ani lo shareng ro gahazi Kapu, ipui na kamamo ni. Purit ka siyam si pui ka ti. Elisa, poisa inay lau ti ka siya. isoi di khop mei enge ina khani nei thil hu pakhatal Engma, tel klem te, chang siyam na tur chau. kalla i then omte ta bur ruak tam thei ang ber wa hola itel nei chun chu bur ruak ka chuan chungang che pathian mengin katiama che bur zong song chu akhat vek mayang Nangini soy chuan Elisa, adik nge yang. ka chaw to khop mai rian nunung bera khan enga tinge kan chol lo riaman choyanga yelom hele riaman choy ngai lo chi eheu Pui thiam pindan kan timaya, izin va pa in ni chol siya thayang. Ita na ni. enge kan ti sak theng chu ka ti thei chi ani chuan ka ti sak nge yang chu Engma kan mamo lo. Kan mamo ang zong chu kan na yalom. pathian nung angin fapa in hring nge yang Kaya, thil thaya ni lo. fapa in nei nge yang Khoi bur dang le. thil mak ani kan barul na dai tong em Nun thar din na tura da ife kang chu. Lalpan min chan him ta. Pathian min chan him dan hi. Shereng chi nang che u. mika du omte kapu naman hey i intur kapu engemo i nangai ni kathime kani hi min hulawem ni thlok boro Kapi thil ka soy thaya ngem. O thaye. Israela o milakati. Ti chuan kapu hi adam mayang. Israela chuan pui thia mo oma. Pathian mi ania. Mika, lau tlan ro le. Imu thayem. so ta so ka pa Nia, imo. Ay turhi wa pela ka du ani. ole Ngoi ro. Ipan nian khen ve kang chi o. Mani khan liya chang te kha an cheng maya. Tun chuma chuan longa mang to su o. ole
Mika. Kalu. Mika, eka tinge ka fapa. Inge na. Jonah, egeiron ti don. Athi to, kafapa. Kafapa athi. Lovatlan ro gahaji. Muangchang hreksu. Ithen vele irin na zong zong nen. Katiang hian no pang ma isik tir donia. Khongain lalpa thil makti thena tur chaknamin pete kaphu ve toni. Turanga minti ang khan katia engkin ma omlo Ani theilo. Ai, ani theilo. Khongain lalpa achungte ani ngai tlomin angil nei sia imingin mal somna kalau tiam to a fanau mal somna lalpa min ngai thate iti thayani ti kashia heno panghi nunna pelero kapu Syria si pain pona ngak mek cheni Shilro Jordan luya voisari in himro se voisari tichuan athiang hlim toang kapu Jordan lui chu chirdum ringot asin Jordan lui avakalla voisari in himla idam meyang fiam thu thona min man tumelo alo chuak nga zanalan tirin thil makro pui ati do de mukatia nai lo mai luiten om bol hlole chira khata in bol turin min tiamo chutiang in musit na tor ai chuan thi po ka thlang zok kapu naman thil ka soi theng em soi turin ni chuan le Elisa kan thil ro pui tak ti turin ngen chesela eng thil po itinge yang ma se thil molte ti turin abei sei cha thil molte chu ti po a olang enga tinge iti meilo voi khat le chia kapu ha 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 kapu itan vekan ni
kala thailo ile turani ka hrisel na min pelet tu ta na karun kenani kanun na kalom lu tu ke lalpa thil makte chu rin nam hanga lei chi chawani pathian pakhat chi a omti karing ta pathian nung chu kapu engkim ma travek mo traffic e englawania kapu kha poisa chungchanga aril ru thak le thuta engzat nge niang gahazi khongei kala khaile gahazi voi tam in ngai tlom turin ka hril to chasia tlem te chau pathian na thomana poisai phuta chumi wang chuan namana pharkha iro chungang kum khuwa in khaya ka du lo ani thei lo Is anything impossible for God? Is there anything that He can't do for me? If I take a leap of faith and step out on my own, if I hold His unseen hand and just believe, it's hard to see the forest for the trees, and it's hard to see the vision for the clouds. But if I put my trust in Him, there's nothing He can't do. If I reach up, I'll find He's reaching down with a miracle, a window in my sorrow, a miracle, an answer to my prayer, a miracle.